Siap, main. Lempar sana dulu. Hadirin, di sebelah kanan saya Agripina Putra dan Safarudin. Masuk. Dan di sebelah kiri saya M. Rizky Nasution dan Alvin Hidayat. Safarudin melakukan servis kepada Rizky, kosong sama, main. Pindah servis 1-0. Pindah servis 1-sama. Pindah servis 2-sama. Tiga, dua. Pindah servis 3-sama. Tiga sama. 2-3. Pindah servis 4-2. Pindah servis
3-4. Empat sama. Pindah servis 5-4. Pindah servis 5, koreksi 6-4. Pindah servis 5-6. Enam sama. Tujuh, 6. Delapan, 6. Pindah servis 7-8. Delapan sama. Delapan sama. Sembilan, 8. Pindah servis 9 sama. Sepuluh, 9. Pindah servis 10 sama. Sebelas, 10 istirahat. Sebelas, 10.
Main. Servis 11 sama. Dua belas 11. Pindah servis 12 sama. Pindah servis 13 12. Empat belas 12. Lima belas 12. Enam belas 12. Tujuh belas 12. Pindah servis 13 17. Pop 14 17. Lima belas 17. Pindah servis 18 15. Pindah servis 16 18. Pindah servis 19 16. Dua puluh game in 16. Mubar. Terima kasih. Bang.
Terima kasih. 20 game point 16. Pindah servis 17-20. Game pertama dimenangkan oleh Agripina dan Safarudin 21-17. Game kedua, kos sama main. Satu kosong. Pop 2-0. Tiga kosong. Pindah servis 1-3. Pindah servis 4-1. Pindah servis 2-4. Tiga, 4. Pindah servis 5-3. Enam, 3. Tujuh, 3.
8-3. Pindah servis 4-8. Lima, 8. Enam, 8. Pindah servis 9-6. Pindah servis 7-9. Delapan, 9. Sembilan, 10-9. Pindah servis 10-sama. Pindah servis 11-10, istirahat. Dua puluh detik. 11-10. Pindah servis 11-sama. Pindah servis 12-11. Pindah servis 12-sama. Muper. Terima kasih. 12-sama. Pindah servis 13
12. Tiga belas, 12. Pindah servis, 13 sama. Empat belas, 13. Pindah servis, 14 sama. Lima belas, 14. Lima belas, 14. Pindah servis, 15 sama. Pindah servis, 16, 15. Tujuh belas, 15. Pindah servis, 16, 17. Tujuh belas sama. Pindah servis, 18, 17. Sembilan belas, 17. Pindah servis, 18, 19. Net 18, 19. Pindah 19 sama.
19 sama. 19 sama. Dua puluh 19. Geger kali. Menang orang. Main. Game kedua dimenangkan oleh Alvin dan Rizky 21-19. Game terakhir 0 sama. Main. Satu 0. Dua 0. Pindah servis 1-2. Dua sama. Pindah servis 3-2. Pindah servis 3 sama. Pindah servis 4-3. Bang. Pindah servis 4 sama. Wasit serius kan? Tapi bagus lah. Tahunya jangan dia cewek. Pindah servis 5-4. Tapi nggak apa-apa, dia sesuai stage dia.
Keren. Pindah servis 5 sama. Enam lima, bubar. Terima kasih. 6-5. Yang mana? Pindah servis 6 sama. Pindah servis 7. Delapan 6. Pindah servis 7-8. Delapan sama. Pindah servis 9-8. 10-8. Sebelas 8 istirahat. Dua puluh detik. 20 detik. Sebelas 8. Main. Pindah servis 9-11. Sepuluh 11. Pindah servis 12-10.
Pindah servis 11-12. Dua belas sama. Fault. Pindah servis 13-12. 13-12. Let 13-12. Pindah servis 11 sama. Pindah servis 14-13. 14 sama. Koreksi 14-13. 15-13. Poinnya. Tapi bagus Pak cewek. Jadi lucu. Enam belas 13. Poinnya. 17-13. 17-13. Lancar. 18-13. Pindah servis 14-18. Mubar. 14-18.
Pindah servis 19-14 bubar. Terima kasih. 19-14. Match point 14. Pindah servis 15-20. Enam belas 20 Mubar. Capung nih. Capung nih. Terima kasih. Delapan belas 20. Koreksi 16-20. Tujuh belas 20. Main. Delapan belas 20. Bubar. Terima kasih. Delapan belas 20.
19-20. Tepuk tangan dong untuk Agripina. Wah, sengit sekali Dodi. Mungkin kita boleh bertanya-tanya sedikit ya sama Kak Agripina, boleh ya Kak ya? Oke, sebentar ya. Oke. Oh, bagi-bagi lagi. Bagi-bagi lagi. Ada apa itu? Sepertinya bagi-bagi baju lagi nih Pak. Baju RDK. Oh, baju RDK. Baik. Oke. Akan diberikan oleh siapa? Oh, reketnya ternyata nih Pak. Reket Pak Saparudi. Wow. Kira-kira siapa yang beruntung ya? Wow. Oke, ini dia orang yang beruntung. Kita lihat saja. Oh! Awas patah ya. Awas patah. Patah nanti itu. Patah itu reket. Wah, masih berebut ini Pak. Sabar ya, sabar. Jangan berebut. Waduh. Masih juga. Aduh. Oke. Patah nggak tuh Pak? Aduh. Selamat kepada yang beruntung nih Pak ya. Wow. Oke. Kita akan sedikit sharing-sharing dengan Kak Agripina. Oke, Kak Agripina, wah luar biasa banget nih. Udah jauh-jauh ya datang ke Aceh. Oke, di sini aja Kak. Oke. Mungkin Kak boleh bagi ke kami semuanya gimana sih perasaannya jauh-jauh datang ke Aceh ya. Atmosfer pertandingan di sini seperti apa? Ya, rasanya saya tadi pas pertama kali masuk ke dalam gor kaget ya. Penontonnya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat penontonnya. Terima kasih yang udah pada support bulu tangkis. Wah, ini Pak Ketua, saya mau izin. Mana mukanya? Saya mau menyampaikan Pak Ketua, makasih banyak udah mengadakan pertandingan seperti ini. Semoga ini acara bukan cuma setahun sekali, bukan cuma 6 bulan sekali, tapi lebih rutin lagi pertandingan seperti ini di sini. Oke. Itu aja. Oke, satu lagi mungkin Kak ya.